أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ركا دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين 303 نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو برن عزیز درس ماش بریاوه دا ما بحثا سندخاره ندکر مو سند بخواه که حکمه و چاوانه ام گوها بیسر بحثی که بچوکی و مجارا برفراه دبیجه باب تغلیظ الیمین الکاذبت عمدن بحثا گرانبون و گنه خورنا سوندا ور وش قصدی و بزنبه و بحمد خواه سوندا ور بخواه که چوا گنه و گرانه گنه و چقا مازنه حديث 1714 عن ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود هاتر نقل كرن خود جرازي به دبيجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان من حلف كس صند بخواه على مال امرئ مسلم اجبو مال مرافق مسلمان دواکو کدیوی مالیوی حقیوی سر خدا برده ببشخورا بغیر حقه یعنی نحقی ظلما مالیوی امیجی لاتکوی پروی بزنوی جیلکوی گایوی کامش دکانوی عربوی سر خدا بینه ببشخورا بجا جبوه سون بخواه لقی الله وهو عليه غضبان او وقت چوه حضور خوده یه خوده لغضب بکه خوده جعنری یه بچه حضور خوده قال ثم قرأ علينا رسول الله وجه راوید بیجه پیغمبر خوده هولی گاد جو اف آیتها شمرا خواند مستاقه من کتاب الله عز وجل یعنی گوش اشتغالیام قرآن دیگره یعنی شاهده مش قرآن جی هیج بوی قاسه آیت قرآن خواند پشت اف حدیث ها گود پیغمبر خوده اف اشتغالی ها گود اف آیت ها جی خواند إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أو كسنكو بعهد خوده يعني عهد خوده بالصونده يعني وأيمانهم صونده خوا ذكره دسخواتخه ثمنا قليلا يعني بدلك بچوك يعني الدنيا حمي جيوتابه ببا حميوتا و ديسا نهجاوه صونده أو صونده قجرانه أو قجن هكمازنه چه بلا حس که چقدر مازن به منفعت تپوی دست خاطری او دیسا سمنک قلیله یعنی بهایک بچویکه هندکه الى آخر الآية يعني اف آيات هخوان سوره آل عمران آيات 77 متفق عليه اف حديثة متفق عليها بخاري ومسلم هرتكان نقل كرنا جهدان الكتاب خدا حديث 1715 وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أبو أمامة إياس كره ثعلبة حارثي هات نقل كرن خود جرازي به دبيجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه كسي كوب صنده خواه يعني صند که بخو بوه صنده حقك يبرای خواه مسلمان دست خواه بخه ببش خورا فقط اوجب الله له النار خدا آگره جهنمه سروی واجب کریا او مطلقا بچه جهنمه خدا آگره جهنمه سروی واجب کریا و حرم علیه الجنة و جنت سروی حرام کریا خدا محافظه بکه فقال له رجلون یکش پیغمبر خدا پرسی و این کان شیئا یسیرا یا رسول الله گلو افتشتک بچوک جیبه یا رسول خدا تشکو که بچوک جیبه قال و این کان قضیبا من اراکن شفكك عراك چی او دوركو مسواكتين او كو مسواك جي تشكلن جواب جن دورا عراكه ولو كو شفكك چقلك دورا عراك جيبه ديسا خود جهنم سروي واجب ديكه و جنت سروي حرام ديكه رواه مسلم اف حديث امام مسلم نقل كليا خود جي رازي به حديث 1716
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله كره عمرو كره عاص خاطر نقل كرن او يجيش پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام نقل كريا كو هولي گوتيا الكبائر گنهن مازن گنهن كبائر چه داشتن الاشراك بالله شریک چکرناش خدا را یک اف و حقوق الوالدین یعنی بإطاعة دو بابا قهراندنا دو بابا و قتل النفسی کشتنا جانکه یعنی کشتنا مروفکه و الیمین الغموس صندا حاشا مبزانبه ورمو وجا صند بخواه جرب جن يمين الغموس اف الكبائرن اف ابنها كبائرن قول هن شحميا مصدرن رواه البخاري اف حديث بخاري نقل كريا خداج راضي به وفي رواية وجه رواية كده هو لي درباس به أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عربك بدوي عربك كوچل أهل دشته هات نيك پیغمبر خدا هولی پرسی یا رسول الله مل کبائرو و یا رسول خدا کبائر یعنی گنهن مازن چه دشتن قال الاشراك بالله گو شریک چکرناش خدا را قال ثم ماذا و جوی بدوی گو پشتینگه چه دشته قال الیمین الغموس صندا ورا قلت و مل یمین الغموس گو یا رسول خدا یمین غموس چه دشته قال الذي يقتطع مال امرئ مسلما يعني او صندوقو قسم كشمال مسلمانا سر تدابينه تبوه صندوقه هن مال مسلمانا ببيش خورا يعني بيمين هو فيها كاذبون يعني بصندوق ولي وجدت تدا فراتي يعني نراس صندوقي نسر راستي صندوقي معناه اوه بله ام دوام بكي باب الندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه اف بحث هل در حق وداكو وقت كمو سرتشتك صند خور مگو از صند خم انوی مال هوا از صند خم از و تشت ناکل تازه مو سرتشتك صند خور و جا فرأى غيرها خيرا منها و جا پشت هنگه نری او تشتك ده شوية صندخوري چتره يعني سرتش صندخوريا لبرت و صنده يعني نين جه تشت ده بكه او جرو خيرتره او جرو چتره وجو مندوبة مستحبة تشتك قنجة أن يفعل ذلك المحلوف عليه أو كو سر صندخوري و بيبينه يعني صندخوا نين جه و ثم يكفر عن يمينه بش نگه کفارت صنده بده بش نگه کفارت صنده بده معنی کفارت صنده چیه؟ آیت قرآن در باست ده چه آیت قرآن سوره مائده آیت 59 کتاب ودرجه نویسیه ده لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته يعني کفارت صنده اوه اطعام 10 مساکین خورندایینا ترکرنا 10 فقیرا من اوسط ما تطعمون اهلیکم یعنی که خورنه هوای نافچی هون دادی جنو زارو که خواه نکو یا بقالیته و نکو یا جی لکس یعنی یا نافچه هون دادی اهل مالا خواه هون بوه خورنه 10 مسکینا 10 فقیرا تر بکی یعنی روزانه این 10 فقیرا زیکه وا تر بکی أو كسوتهم يجهون وب جلبكي أو تحرير رقبة يجهون كولك عبدك آزاد بكي فمن لم يجد وجه كسي يجوها دست نكبه نكول ببيبينه فصيام 3 أيام روجي جرتنا 3 روجا ذلك كفارة أيمانكم أف كفارة صند هوايا إذا حلفتم وحده صند خاريا واحفظوا أيمانكم هاش صند خوهبن من چار شبي یان 10 فقیرا سره و ریزه و 10 فقیرا زیکه و تیر بکه یان وب جل بکه یان جی عبدک آزاد بکه هکه یکش و تنه دست نکد یه 3 روزا روزی بگیره و جا ام بیشه که سرتشتک سون خور و جا نری او سوندوی نلجه خواده یعنی تشت ده شوی و تشتاکو سون سر سون خوری خیرتر بلا و تشتا خیرتر و تشتاکو قنشتر چهتر بکه بلا کفارت صند خواه بده
اف مندوبه مستحبه پیغمبر خود تشویق و وکریه پیغمبر جوا چکیه اما حدیث که بخوین خود هست که حديث 1717 عن عبد الرحمن بن سمورة رضي الله عنه قال عبد الرحمن يقول سمورة تناقل كرن خود جرازي بقوتيا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام شمرا هولي قال وإذا حلفت على يمين وقت كنت سرتشتك الصند خار فرأيت غيرها خيرا منها تديد يك دشوة خيرتر فأت الذي هو خير او خیرتر ببینه و کفر عن یمینی که کفارت سونده خواه بده ما کفارت سونده گود که چونه حدیث 1718 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة تناقل كرن خود جرازبت بجا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال من حلف على يمين كسي كو سرتشتك صون بخواه فرأى غيرها خيرا منها بجا تشتدش و خيرتر ببينه فليكفر عن يمينه بلا كفارة صون دخواه بده وليفعل الذي هو خيرون وتشتكو خيرتر و چيتر بلا وبكه رواه مسلم اف حديثه امام مسلم نقل كريا حديثه 1719 وعن ابي موسى رضي الله عنه ابو موسى هتنقل كنا خود جرازبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دبجه پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام هولي قال اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين پیغمبر خدا گو از والله صندخم ان شاء الله إن شاء الله أصندخم إن شاء الله لا أحلف على يمين وثم أرى خيرا منها أس بوت تشتك صندخم بشتنجي تشتك شوي خيرتر ببينم إلا كفرت عن يميني مطلقا از كفارة صندخا بدم وأتيت الذي هو خيرون از يشوي خيرتر أو كم سرسوند خوري شوي خيرتر از بینم جه متفق علیه اف حدیثها بخاری و مسلم هر نقل کردن خودش و راضی به حديث 1720 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة هتنقل كنا خود جرازبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله ثم إثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه يكش هوا در حق مال خدا جن و زارو که خدا صندوق خوربه و وجا سر اصرار بکه اما صندوق خوری یا اش صندوق خانویم خوره ولی سر اصرار بکه اف گنهک ولیا له عند الله تعالى اف گنهک ولیا جبوبی نک خوده يعني تشتي جناه ترى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه وجا صندوقها بشكنه وكفارته بده يعني أو إصرار سر صندوقها جناهك ماسترا بلا صندوقها بشكنه وكفارته بده بلا وتشتكو در حق بالا خدا صند خوري بلا يعني بلا ونينجه صندوقها نينجه بلا كفارته بده ويده جناها متفق علیه اف حدیث بخاری و مسلم هرکا نقل کردن جهدانه کتاب خدا خوش کو برای عزیز بلار وده بسکنه حتی درسی که یاده بمین خیر و خوشیه دام